Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Seng Ribhoy Youth Federation kum kawai ni ki seng kabala rimtam kabala syakri ya kathem Ribhoy barok kawai minta la kum pasapusan snem lenter na do bala such la shor ya ka usem khat khandai spa hanyo pu khandai kala rai ban pli paj ba no ya ka office tri kam pura jongka haga nyotrik ujleo arajar arpusa ya kani la pentip do presiden rangba jongka seng uba bipul thankeu haba keren jikilat pathai khubor mentaka janmit ka arpu pratrik ujemang hapo katega Islam terikam ke Bathma jong ke Seng kabadan harut ke Surok Ba National Highway 6 marjan bat ke Islam terikam jong District Agriculture Officer ke Ribhoy kabadang hap hakasnong Saiden unong elam jong ke Seng ulu yathu bawat la ya ke Seng la suit la shor na ru usnem khat khandai spa anyo pu khandai ru hinre kadang hap ban shongwai ha ke jaka jong ki wei bat kumta hadin ke jing perkhat sani bha ke Seng kada ngudon kam ban donno ela ka jong kaslen terikam ka bapura ka balalong terahi ha kani ka district Ribhoy uba bi pulu layat hu badai hosnam arjar saw ka sengkala shim ka rai ban sedang teino ela ka jong kaslen terikam ka bapura balayo ruban thit ya ka jaka ha utehi usnem hapo ka jinglong nong yelam jong uba CL marsharing kumu presiden pada ka por jong jinglong presiden uba BB Makdo la sedang pat ban ti nong rim na ka benta ban te ya ka slem terikam jong ka seng uba bipul ulayat huru ba kumbu Dr. Didi Lapang ubade nong ay buit beningkong jong ka seng bat ya ka seng la suit la shor ningkong hapo ka ying sa jong u kabadan hajayaw haus nem khat kandai spa anyo pukundai ka seng ka kwa bagajing plipaj ba ya gani ka slem trikam jong ka an wan hi da Dr. Didi Lapang kumta ha kabade bat kani ka seng hadin ka jing shong jing elang ya ka Central Executive Committee da kabay ka sur kala rai ban bu no ya ka tarik ban plipaj ba ya ka slem trikam ka batma jongka ha ka balarai ban penlong ha ka nyotrik ujleo arjar arpusa sebelum isi borok nak kalian cumi dari Ribhoy Federation ini hot mesti di bentuk langsung ini kita kalau harus prepare ya ka berplino office trikam cuma seng kartu Indonesia dilarai pakai komiti dan free office akan lain buai terik jumlah online Jun minta online ni Andre hadin ba nilai kenduk laya selok bat di riulong ba di balano senyang lang siya kani ka jingtay atau office trikam tu keseng kapelong ni paghat yang sensin pat ban pli no ni to office trikam kejungi kung bakit ba keseng ni Ribhoy Federation ketika keseng ke rimtam ko ke kan bui jong Ribhoy district kabal aseng adu ustang kedai spa ni pendang hadin banilaseng yang kani keseng ni ba hadu kini sedang ni dan songwai ying jongno ra jongno ka pelong yang ni ba ni dapat pakat kemai na bantai no ke office ke nomrin la jom na mangin long try hi ha jaka pada ka district ke jongi kumtai dan ustang abiar saw ke bangilasin negara bagi sang bantai no ke office nila kisoi ke jaka ustang abiar saw hapor jumlong ilam na kaliang presiden barim jungi basi al-masyaring but nado di istem nilai persang ban snai ke office but de hadu kapor jumpa bibi makdo ka penong ni bang isam parti banti ita nongrem ban sang manteno yang ni ke office but ni ba hadin bani awak de ilarai beli kalau tu terik hari mentang in pensing hak sange nama kadau bungsa ni kade ba don katu kani ki condition ki belano senyang saya snai offer ini ki belum ki meli jong Ribhoy district balo sangun ba khamtam na kaliang usenyang menungkong ba ka RPYF kayo pantai office kade na mahe Dr. Didi Lapang iba hasin nungkong dan senyang keladap ila juwe tinju ini kinong elam seng dan po jong ba bibi makdo Bansnai ke office, bantai ke office, badilano senyang di senang pengilak nasta penbulo itaki payah nanti no itaki foundation. But agani berjikran jumi kumu founding advisor tu kani keseng, sebab asing ying jumai lapang hanjaya Islam mencintai sebab ni tangi kuat ba what ya mau norim lagi ban clear ya kani office di maduan ni nak kalian jumbi mahen di lapang. Kekumtang yang keren bat di mahe Dr. Didi Lapang baik wan kli yang mau nongrim jungi
Badi la pentit yang iba light way terik kalau ke stop nya i banuan nama kajidon no jong kenika model code of conduct kawan code hadu kasih menyebut jong MP haka sau terik. Badi la ong i dalam kepala indra na terik. Badi la ong tu kepala dah gimla su bandra tarik ila la ine light way terik tu ila mensuan pli mau nomrem bat lu kunju pancura bandra lu kalau ma juga seng. Handrai inamlah ban cingkran ban kuku kedok yang ingin nongel ambil komentar perlu ngi pat pengin suwe ba ngin yai adaman pengin pli ya ko office sekali putrik naga jing ya kendu jungi executive committee nila sime karano bandra ya tarik kumta ngi berpena petba ba ya jing pli jo ko office trekam juga ngi kantong no hakan nyu trik manajilio tu siapa jaba besar ki sudhi kita di bangkit apa saya ki perlu ki eksidar jungi ki nongelam bareng jungi ban kiwi ki nongelam kin sinno bai katarik kalong no ha nyutrik om haga lai bui trik kembali na rain ko kani de kubuat ki bagi buat ban ai saya ki perlu ki ba ngilan ai stibat ki layo ki bajikit ban hata ni ni khot kapang ni porok ki nongelam ki bareng lese kiski gila kenal waktu kan ni gitu oh and they don't ki nongelam di sini konkret ki dekat di konkret ya kita harus kalau pakai kubur ni kerpat bagi warna ni dapat sekali ni artikel ni nang ba kenong gawin dan cintu jungi ba di diurip nang video susu ketiksan kepada kalian jungi in pasal langsung boleh